Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dari santri Aceh menak pegah bacut, iaitu kepada pemilik Facebook Abu Cik Urang Kasien. Jadi ku pegah bakah bek dak ka hina-hina ulama Aceh. Bek dak ka keun-keun ke ketua FPI atau kepada dengku-dengku FPI. Ku pegah bakah nyan makah yah kah wateh nak kedepu sabo-sabo masalah bak ulama kejak kat dia. Maka jibek dak ka keun-keun ku ulama. Nya singgah wateh mati kah yang sembayang kah dengku. Yang semano kah dengku ulama. Bek kah hina-hina ulama Aceh ku pingat bakah. Nyakah nak kreh, nyakah agam, nyakah behep. Wo kena Aceh. Hadap berempuk dengan lu. Santri Aceh. Bek behe bak media. Punya bak media bek lekah anak ambil behei. Aci pun muka tiga. Aci wo kena kampung menyakah emangkah uragam. Bek behe bak media. Jakarta kajut nak Abu Janda. Ya Aceh kanakah anak bajung palih ke. Kau kena menyakah agam. Nyo yang jadi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.